Hello fan mwen, koman nou ye? Welcome to channel ystahaitian boy. So, je zan vin nan video pou nou ki se fan mwen ki te pose kek kesyon, but m vin repon nou la nan video sa. Pa bliye like, komantè, share, subscribe. Vwe ba tout zami, fami nou yo pou mwen, tan pri. Mèsi. Kounya m koman sa kesyon yo, but gen moun ki di m kon sa, eske sa pou rive pou gason kon sa ken avek mwen. No monshe, ay bay sa men, ma bay sa pou rive sou mwen monshe pou kon sa avek men. No men, fèm sezi men, nan monshe. So, moun lot kesyon kon, m fanatik pose m. Dizi m kon sa, eske sa pou rive pou m kouche a defi. Yon sel kou. What? A mwen chwa fin avèl men. No, sa voko. Mwen telman sezi, anfen. Mwen sezi fanatik yo ap touye men. So, on lak mwen dim, eskon ti mwen 15 an, ka fe seks. So, sa esperyans ti mwen nan, si ti mwen nan vive mbak konye, so, jojo mette bay lan, baka diyan, so. Sa esperyans ti mwen nan, si lan vi ou sa si pan vi, si vle kon sal vle pou deme, but ndap di non. Men se baton pou pa kon sal vle pou deme, de ka fe sal vle. Men se pou mwen non. Apre, goun mwen ki di koman fè kreye e koman fè grandi channel YouTube mwen. So, mwen grandi channel YouTube mwen, mwen fè famim, subscribe, bay sa yo, edem, mwen fè zanmim edem, en plus. Depi moun sa baz, mwen channel YouTube, edem grandi channel nan men, edem, mwen patajel sou Facebook, mwen patajel sou tout rezo sosyo net, mwen fè bay tout moun pou abone, pou fè tout bay sa yo. Men sou bezo grandi channel YouTube, pou ka fè sa, tanpi lage bel si video, bel si bay sou li. Apre channel wap a ou fè grandi. Apre, goun moun ki di m kon sa, on fanatik ki di m eske m ve seks a 3 deja. No. Mboko. Mboko fè esperyans la. On fanatik di, on ti moun 19 an eske kan rem nan vek on moun 31 an, simte l'Etat, ki sa m dab si. But ti moun nan maje, 19 an li maje, so kan rem an moun nif li. Mbare sa li maje. So, se pou mwen sa m dab si, but bakon pou l'Etat yo, men pou mwen, li maje, bakon sa, li pa an, paske li maje, li kan rem an, on moun ki ne pot 60 an, 70 an, paske li maje. So, goun moun ki di m kon sa, eske on a fe ak yon lesben deja? No, mboko. No. No. No, no. Mes ami, nap touye ma kesyon telman like mwen fanatik yo ap touye ma kesyon pil. Mwen fanatik ki di m, eske mwen fe ti bev deja? Mes ami, nou dezod wi? Nou dezod an pil. Yes. Yes. So, satisfè koun ya? Mes ami, mam se nou pa bliye abone, pa bliye like, pa bliye subscribe to. Mèsi an pil so. Mes ami, ki jan de kesyon sa wè nap pose m nan, nap touye mwen? Ki jan de kesyon sa wè nap pose m nan? Eske mwen fè esperyans a 2 fi deja? No. Mboko. Mboko. Mes ami, mse nou pose nou? Nap touye mwen? Mse nou pose nou dade? Ok, fèm nan kon. Nan kon avè nou fanatik mwen yo. Mse nou pose nou. Ajan di kesyo sa wè nap. Mwen lòt fanatik di m, eske m kon fè kèy? No, mboko. No, mboko. Mboko fè bay sa. E mba meti sa ni tek mwen tou pou m fè tou. Ati ki di m, eske gen gason ki koze a fèm deja. But, yo te di li deja, m te repon mi. Me, non, sa voko. A yon gason koze a fèm tou. Pisi mba bay pon pou gason koze a fèm tou. Aske m tan blan. Bandi. Mba bay gason koze avèm. Mba bay ou chans la pou yo koze avèm tou. Pati ki di m depi ki le mami m bat mwen. Mwa mboko jem leve men sou mwen. Mwa mba leve men sou mwen. Mwen. Si mami de ka leve sou mwen depi le m an laj de 5, 4, 3 an ray sa. Men, apre sa mwa mboko jem leve men sou mwen kon. Mwa mboko jem leve men sou mwen. Mwa mboko leve men sou mwen. Fanatik ki di m eske li normal pou yon gason yon a 2 se. But, si
si l'autre c'est à bailler nèg là, il faut nèg là pour nèg là ba un pied là. Nèg là ba un pied. So m'a ba expérience en tout pour faire tout. Pour les si les mamans seul pas besoin de chercher pour les mal l'autre c'est à tout. Mais si l'autre ça pour faire aller, faut le prendre. So no. Garçon pas de ma dessin. So on garçon que ma dessin, on met tout son vaca pour sans ça on va fini. Non. Les amis, gardez d'essayer des questions, n'a tout yem. So, bon, mwen ki di m kon sa, fanatik ki di m kon sa konbyen moun base nan film deja. Konbyen? Men mwen tou mbakone. Mbakone pwetet mwen tou. Mbakone kon fanatik ki mwen di eske mken menaj konya. Mbat jan bat gen menaj. Mbat jan bat gen menaj, oui. Mgen menaj, m toujou gen menaj. So, mbat jan bat gen menaj. Fanatik ki mwen dem ki konsey mwen bay jen ka preme. Konsey mwen ka bay jen ka preme ose. Vle kon kote yo vle ya. Kon kote yo te soti. Pou yo kon kote yo vle rive pou kon ya. So, si tou le de remen lot, se pou yo vive ansam. Fè lot. Konfians. So, pou yo lite, pou yo realise rev yo, pou yo kranti. Relasyon an. So, e sa mde ka iti yo. Paske, lan moun bel anpil. Depuis 2 ti jen reme, wow, c'est bel bagay. Bel bagay les 2 jen reme. Pati ki madem, koman mka kebe en relasyon. Koman mka kebe en relasyon. So, pou kebe en relasyon, c'est dialogue, confiance, affection, avek. So, pou nou fè lot confiance, kwen nan lot, toujou pale, Toujours di me sa nou ta vle pou futur nou, koman nou ta vle ye. Tout sa yo. Men fwa depo nan relasyon fwa de konfians pou kwen nan lot lan. Pou nou tou le de pou nan dialogue, pou nan di me sa nou vle, men chan nou ta eme ye, men koman nou ta eme ye ansam, men sa pou nou ta fwe, men sa pou nou ta fwe. Mwen kwen relasyon pou si gen pil. Mwen kwen la pou si gen pil pou kan nou mouri. So fè lot konfians. Sa an premier fè lot konfians. An pi pa nan manti. Pa gen manti, pa bay lot manti. Si gen manti, relasyon pa ka iti rampi. Pati ki mwen dem, eske mte remen? Oui, mte toujou remen yo. Mte toujou remen, oui, mte toujou remen. Ya, mte toujou remen. Ou fanatik ki mwen dem, mwen bal 3 moun nan film ki important pou mwen. Mamam. Mamam, famil. Yo ki plis important pou mwen. Ki laj mwen e a ki laj mwen beti virginite. Ki jodi kesyon sa yo, but up to him. Mge fete nan. But, men mwen tou mbakon an ki laj. Mbet virginite. Mbakon an ki laj to. Pou fanatik ki mwen de koman mwen soti nan relasyon an distans. So pou nan relasyon an distans ba sa, se pou se toujou pale, toujou gen tan pou lot, toujou pale lot afeksyon. So, toujou pale, pa apel video, pa apel yeli lot, toujou pale, sa mwen sa paske relasyon a distans, pa an. So, se la ise ki va jem mwen me fe bagay sa, men, lot nasyon toujou fel. Depi mwen ise fel, yo toujou pale mal, yo toujou ap se, toujou ap se la, men depi yon lot nasyon fel, yo pa jem di an yen. So, a ise chanje mentalite sa, yon nan nou, mwen fe nou kon sa, chanje. Me zami nap touye majan de kesyo sa ankon. Msezi. Msezi pou jan de kesyon sa moun nan pose. Lezon kwa sa anleman vek eske msa tite koman fwe le menaj me pa nan piye man. Dop, sa ba mnen lide, mami sa nan tet men tou. Mami sa nan tet men. Mami ki baye di seks nan tet men men. Les ami, ki jan de kesyon sa nap tou yem. So, kon mwen ki man dem, eske mba chit sou menaj men. No, depi le man fwe mboko. Depi le man ken mba fwe sa. Mboko chit sou li. Mba sete pou mwen to. Mba sete pou mwen trompe, mba sete sa men. Fanatik men tim kon sa. E ten konsil da bezwen retoun nan menaje ki sa pou ta fwe bay sa. Men sa mde mde ka fò fwe. Se ten kou fè moun nan surprise. Toujou pa la moun nan toujou mwen ke lan mwen ke pou li an. Bal afeksyon. Toujou rele pa apel. Toujou ap bal ti love, ti l'amour, ti jwitem. Ou manke, touti baye sa yo fè surprise, rele lan sorti baye sa yo. Ame sa mkwe, nega pwame se kopon, ben bakon si fiyan la, pwame se kopon pou
Kon apre, kon ap retourne même chan nou te encore. C'est ça mon de ka di. Ba konnen si on a fanatik pa me réponse en bali an. So li ka commenter dans vidéo an pour dire qui réponse t'a bay moun sa li même. Ça me décale son garçon c'est le temps pour il gon sentiment pour une fille en plus. Il te fait fille un bagage, il te fait en plus il fait préparer. So mais ça me décale dire pour t'a dit fille hein. So mande fille pardon. Pour ça il te fait il pas préférer encore. Petit fleur pour fille hein. Petit fleur pour lui. Mande pardon chérie et même te fait pas préférer encore. Son bail lui passé le terre, but nous venons tourner dans le futur. Bail ça après ça me quoi fille a comprendre. Fille a comprendre, fille a pardonner. Mais pas oublier porter fleur pour mesdames parce que mesdames ont mes fleurs en pile. Si en pile mes amis pour tout ça nous te bon pour question ça nous te poser dans moi répondre nous li. So me nous content avec réponse ça ba nous. Merci en pile. So pas oublier abonner, pas oublier like, pas oublier commenter, share à toutes amis famille pour moi. Ba maman nous, ba papa nous, téléphone maman nous, papa nous, cousin, toute famille nous net pour nous abonner ensemble avec pour nous like vidéo tout pour nous aider partager tout. Merci un peu. Subscribe, like, commenter and share. Merci. Nous prochaine vidéo l'autre semaine. Bye.